Kurumjari, Image Paodam Miang Tabi Quai Punamaku, Ahmad Taram no Sari, Nasigi Maruba Pau. World Press Day Toram Pangto Cray. Zadong Ipak to look Kibamio Yaniki Haksang Supangam Cray. Loyana, Consumer Awareness and Institutional Mechanism for Consumer Protection in Northeast State Highway Hiramda, Nomagi Oiba Awareness Program Pangto Cray. Howjik Nasigi Mapungweba Pawam Globirasi. United Nations General Assembly na Hawkiba Singma Chamapan Mapudra Hundoidagi, Hauna May Ahumbu World Press Day Paran Todun Lapiba Sigi Sam Amawena, Manipur Su Nasi, Saita Topang Look Nasindana World Press Day, Manipur Hindi Parisat, All Assembly Road in Falda Paran Tokray. Palanasiga Marilena Jahi Asidagida Hogdo Kiba. Ahanba Thiam Prem Kumar Award, Manipuri Sangnaiba veteran journalist cum writer Kangudam Madumagol Singer the Piduna Ikai Kunuput Kray. Award other the sale in a Lopali Singtara citation Amadi Sol Yauri. Kangudam Madumagol Singer na E Pau Ilamda Miamgi Sevato Kibat Natana Aiba Amo Inasu Miamda Pikiba Kanabakayabu Sakang Biduna Award as Pikivani. Taramatuda Chongtam Ibugobi Singa Hanagi DIO IPR na Aina Kangjaba Thiam Prem Kumar Haiba topic Amadi Dr. A. Ibomchad Sarma IIS Head Regional News Unit AIR Infala World Press Day Haiba topic ta Wanganki. Loyana IPR Director H. Balkrishna Singa Amadi Megat Chandra Kongbam Hanagi Director IPR na Matang Sina Atu Lingbirakpa Amadi Thormapu Oina Sarugyaki. Mamang Tagi Tang Kunipang Nutin the Sit Kiba Akan Manonglay Nuksin and Maramoiduna, Chadong Amadi Ramray, Tainabada, he Laksin Badagi, Tiba Kangana Lakiba Mui, Hongi Manu the Garang Amapankramatum, Nasi Mui, Niki Haksanga the Supangam Kray. Nasi Indian Navy National Disaster Response Force, State Disaster Response Force, Timna, Loper Krab Haksang and Yedudi, Ningtokam Rani, Zaitarapan Amadi Sangapam, Roman Zaikumapani. Rani Haksangadu, Nasi Ayupung Nipan Minipum Maram Chapamatam the Punkibani, other Roman Haksana, Nuntil Pung Ama Minipurum Tab the Punki. Asi Haksang Animal Zerms Kimokta, Postmortem Vitam, Purumatum, Postmortem Torga, Lakidraba Imui Omi Haksang Imun the Sinakray. Panbayabadi, Mamang Taikuni Panda, Chadong, Ramreda, Mui Tranito, he Tong Ligada. Nongli Nungsina here do Kango the Laki Bataki, Mui Mapan Kalauraga, Mui Om Tiba Kang the Laki Bani. Tokdok Aduk Matunda National Disaster Response Force, State Disaster Response Force Amadi, Manipur Fire Service Kambuna, Chadong the camp Tokdana is in the look of music Tidu Laki Bani. Madudagi Hokivala Pupanamita, Indian Navy Kampu Amalatuna, Tiba to the Saruyaki Bani. Masidanatna, Ramray Kuli Kunzasina, Naran Makoi Ong Munda, Rajaki Haksang Pambungam Kivani. Amaramda Mapitel Damgi, Chadongi Pata, Noli Nungsit Mayam Nabatagi, he Matak Maka on the Loki Batagi, Tiba Kang Debame Ani Tiba Tabaksa Tabadu, Coverage Toba, Nasi Sansin Kiba ISTV, Impact TV News 18 Nachingba, Media Tim Amabu, Coverage Toba Tinduna Pamata, Changan Kidabagi. Kamjongi DC Kengu during Labu Gilichapu All Manipur Working Journalists Union Amju Amasu Editors Guild Manipur Izimna Yamnakana Yaringa Fundurali Lupadi Sina Tadro Pachirolamada Kamjong DC Yamna Michang Mikai Naib Monda Media House Amagi Timbodi Official Search Team Header Coverage Tobuyanki Garang Social Media in the Han Pankiba Asiba Changi Video clipsing upload tokduna viral ohen kibadu media da blame tori adu madudi media house na nate ngarang search operation team adugi music na upload tokibane hana su terolasina sendorli am kehna nuai tabadi DC na
ड्रोन कैमरा नोंथक्तगी कवरेज तौब फाव याहनखिदबसनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे निमित असिदा असिगुमा कामजोंग दिसिगी मथोंग हुक्तबा थौंग असि मीडिया की सेक्शन खुदिंग अमसुंग सोसाइटी असिना यामना अकन मोंग द कन्डेम तौबदा चप चाबनी अमदी हिरमसिंग मतंग मणिपुर सरकारना यंगछेनबगा लोइना मतेक साब एक्शन लौकटनबसु अपील तौरनी Indian Institute of Public Administration IIPA New Delhi की मखादा Consumer Awareness and Institutional Mechanism for Consumer Protection in North East State हाइबा नौमगी ओइबा थोरम अमगसी मेजर कुल लेबा मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोखरे थोरम ग मरी लेना मणिपुर वुमेन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल की सेक्रेटरी एल लक्ष्मी ने फोंदोरपदा IIPA New Delhi की लुचिंग मखादा इंडिया स्टेट सिंदा मथंग ओइना to promote consumer education and awareness through capacity building program, research and the documentation have pandam da pangtu patharni. Hariba Thormasida Makatana states in the Pantona Honarivasi Manuchana. Manipur Yunasu, Dr. Suresh Misra Amadi, Dr. Sapna Saruyabulana, State Commission President Amadi, CAF and VD officials in Unabatanatana, District Forum Singh Yangsilagani. अदबो मणिपुरी ओइना डिस्ट्रिक्ट फोरम पुन्ना तरा तरुक लेरबसु बिल्डिंग ओइना अहुम खक लेरी अहुम मसिना पुन्ना यंगसिनबगी फिल्म द लेरी हारिबा बिल्डिंग असगी सेमगत सागरपदा अवात अपा अमदी मतेंग नचिंग कयादा कुपना यंगसिनदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न मिनिस्ट्री द रिपोर्ट थारगनी हारिबा थोरमसी मनुचना मरु ओइना डिस्ट्रिक्ट अनि खक्तंग द अवेयरनेस कैंपेन अमदी स्टडी ओइना तरोनबा मियो यांखैदगी हुंफु फावबा उनानबगी थोरम यावरी मधुगी सरुक अमा ओइना वुमेन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु अवेयरनेस अमदी स्टडी ओइना मियोय चाम कुनमरी की मथक उनबगी थोरम पांगथोखरे रिपोर्ट चांग नाइना पीबा ngabde disi forum gi nataba any lakwa matam sida court ki case ko di already samya ko report submit tawi ado say for example imhan da kya lai thoban da kya lai hai je thigan matam da moi ministry na akoi gi maru oina manipur di kharo bari north east region jam china so le ba manipur gi su ason ba india gi ha already manipur yam for oi north east gi ha already akoi ne kidam develop oi adna sigi matang sida moina असोइब म्याम दो छिरे हाइरगा मिनिस्टर सबमिट तौगदबा मरमदी फगलनबैदमक्ता अदुगी फेरजोल विलेज द ngaraang पांगथोरखिबा अनिरक सुवल जिंजर फेस्टिवल ngasilosingrei फेस्टिवल असि ngaraang पांगथोखिबा हौदोपि थोरमदा फेरजोल डिस्ट्रिक्ट की डीसी मनवांग चिंग अमदि डिस्ट्रिक्ट असि की ऑफिशियल कयाना सरुयाखी थोरम मनुचना डिस्ट्रिक्ट असि की चीफ मेडिकल ऑफिसर की मखादा लेन लैंग्वेज कैंप मसु पांगथोखी लोइनाना तोंगान तोंगानबा कल्चरल ट्रुप कया की जवैसे सिजु पांगथोखी ममांग था अप्रैल की तांग कुनमंगा की अहिंगदा सुगनुदा लेबा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल मै थादोक लंबदा मियोय फादना चेरा पीडी हाइदना थौदोक असि मतांग सेम की जेएससी ना सुगनु की अकोयबदा गरांग मिदा पुंग तरुक तगी मतम कक्तबा सटडाउन चटबा हौखिबगल इरोइनना ngasi ayuk ngan badagi sugru ya koibda leiba miyamna lambi da thoraktuna school mai thawa yaningdi haidra wakat mi pam bagalona lambi thingmai khungeng changsing khrei basina maram moiduna sugru gi kethel dukan thonglona ki lambi asi pauduna chaliba gari sing amata chena khidrei ngasi kongjang da saruk ya kibasina phongdoropa gi matungina thogdo asi thokrabasu ngasi phawa manipur chief minister ma cabinet minister singh maroina education minister na thoktok thopam da laktaba asi karino haina wahang hanglatli amadi hiramasi matang da lengang na athuba matam da yengchen baga lorena achuma while phangan bina appeal torni school se government side agina compensate tawbiu haisu ai appeal tawjaninge adu natragadi ekhoina hojik se school se smai muthan gatra natraga culprit si government na Hadok biu, chidok biu, hai si government gunda haidradi ekoi kana gunda haidra. Si makik sun hamzaninge, aduga ekoi na ngasi sida hom riba tiliba mayam sidi ekoi si kanagi society organization natraga ate against the phom banate government sina ekoi gi awaba si parents mayam gi si tabiu. Nakalamro da JSC na thokdok asi thokpade ngasi phawda lakpiduna awabda stroke yakiba amadi JSC ki dog lekpirakiba musing Yas Minister Lepo Hockey MLA Sugru Assembly Constituency Keranjit ADC Sandel ki Chairman D Ringo Lamkang ADC Sandel ki EM Singh Saitang Hockey Matthew Maring Ngamkolal Baiti MP Outer Manipur Parliamentary Constituency Thangso Baiti Thagalali
Union Public Service Commission UPSC na logba Indian Informational Service Senior Grade B exam 2017 da Image TV da reporter Paodam Dr. Nomaitiam Rina na mai palakre. Dr. Nomaitiam Rina Kaksing District ki manung channel leiba Kaksing Pazi Lekai Makha Logda leiba Nomaitiam Indramani Singa amasung Nomaitiam Ongbi Nilamani ani ki bachan pini. Dr. Nomaitiam Rina Manipur University dagi Mass Communication da MA loire Assam University Silchar dagi PhD phangki. Impact TV Imphal Times Image TV Kaksing Imphal Free Press da matang thabak Tarum Lova Tungda House ISTV Network reporter oina thabak tawri. Dr. Rina Women Action for Development PIBA Best Reporter Award 2018 Green Foundation PIBA Green Media Fellowship Award amasung Caesar Hospitals and Research Institute Langol PIBA Caesar Media Fellowship Pankrai. Dr. Nomaitiam Rina Indian Information Service Senior Grade B Examination 2017 Khalak pada Image TV Makedagi Thagar pa phongdokli. Dr. Rina gi tungi punsida hena mai papu purpose voice no haina Image TV ki Makedagi yai pa paujal su pirli. International model and social activist Malamam Dainana Nubi Simbu Malemi Tata Pukanabig Amoina Andak the Tasik Chechet Anida Mumbai the Pangtokiba Panache Mistress and Miss 2019 the Manipurigi Mistress Kangamam Hentoi Ranjita Amadi Miss Kajal Tokso Manibu Ta Anigi Mamadi grooming question and answer personality development of Pauta Kia Pibiduna Lamjing Birapa to him Haivena Manipu Imagi Mamamloy Aninga City Malem the Satak Pungam Cray. Sahi Kuntram Namakai Kanuta Kangibam Hentoi Mapureba KH Bobisana Samram Melekai Kang Samram Taubana Panache Mistress India 2019 winner title Lokre Aduga Miss Tangzam Kajal Apopa Tangzam Anankanta Kurai Putibalekaina Panase Miss 2019 ki first runners up Amadi Miss Perfectionist subtitles Halakre Amadi Best National Costume Su Nangom Eliza Abumachana Pamangam Kray. Mayamam Diana Makatana Founder Pada Malan Pisingu, model Gilam the Katanatana Miam with Damakatok Pagalona, social service gather Saru Yamina Basu, Kanohana Jagani and Founder Lee. Delhi the Ladybird Northeast Community Amadi NCR Singi Interactive Program Ama Delhi Nagaland Congress Committee the Sindana, Hokibatang Amada Sri Fort Auditorium, Delhi the Panto Cray. Interaction program asi mafamasida leiba citizen sing amadi national capital leiba mikal da mai pal laba youth singi marakta leiba gap asi lahendabaga loina north east miam na Delhi da leiraga mayo nariba togan toan ba isu sing Delhi sarkar amadi central sarkar da khana bani tarmadu da Arunachal Pradesh ki hana chief minister oramba Nabam Tuki general secretary AICC in charge Delhi PC Sako president Nagaland Pradesh Congress committee Ke theory atai Congress worker kayasu saruyaki haina aikoi Delhi pawmina pawpirli Kaksing district ki Sugru Assembly constituency ki manung chana leiba Wangu Gram Panchayat National Food Security Act NAPSA ki priority card phangba yarba imung singda ngasi phawba card phangdana leibana lengang na miyam da piriba kana ba kaya phangba ngamdana leire hairi Wangu Gram Panchayat ki Wangu Sadangkong Ward number Anita Leiba Azena Napsagi priority card Amada Lupa Samri Amadi AAY card Amada Lupa Samanga Pidrabadi card Piroi Haina Pongdorapana Paisa Lejadaba Lairaba Imun Kaya card Lobangam De Haina Mapam Adudagi Maibam Radhe Kobi Amana Pongdorakli Radhe the Maka Taran Hai Layang the Piba Skim Kaya Lona Hona Bada Tangai Fadana Napsagi card Low the Yadabana Paisa Pidra Lonari Mahak Masamaksu Lupa Samri Piraga card Lore Haina Pongdoraki Imnam Sana Kobi Amana Pongdorapada Resan card Imungi Awapa Mui Singi Ming Hapkani Haidna Azena Mi Amada Lupa Chama Chama Lori Mamamda card Sanabani Haidna Azen Asina Lupa Chani Sulauki Aujiksu Machamari Gi Ming Haptin Bani Haiduna Lupa Chamri Changani Haibadi Lupa Chamri Pikray Adubu Resan card Aujiksu Pangri Haina Pongdoraki Haujiksu ration card Pibiro Paisa Pigi Harabasu card Amata Makatana Piro Hain as an Asana Pongdor Haina Mapamatuki Miam Penda Wapam Sing Pongdorakli Mapamatuki Miamna
mari leinaba deputy commissioner amadi minister na akam miyeng changbiduna ration card phangdabana napsagi phangpham thokpa chatung miyamna suna phangdriba amadi ration card sing masa masada phanganbiu haina su phongdorakhi mamang thagi chaichat kunithoi da bomb pokhaibi thodok ta soktuna leiniba CC higher secondary school yu oja santos gasi phawba lengang na hanna phawbi yebidre masida natara santos hauji mapan thokpa kibadagi imungdagi hendoktre bomb pokai halibasi kanana kari maram ki damak tori bono haibi matang da lengang na achuba photoktuna khangan riwa makai santos ki damak security pbu hairi Manipur Press Club the Youth Organization Sporting Club Kurai Konsam Lekai Apaban Pilup Amasung Coordinating Body Kurai Nasindana Pangtopa Pawgi Mipam Amada Coordinating Body Kurai Wangangloi Bon Kurai Haiki Bom Pokai and Kiva Todo Adu Kanana Kari Maram Gidamak Kivano Haba Mari Lenosina Atuba Matam the Sengdok Piu Loidana Manipur Lengang Su Atu Matam da Todo Asigi Mari Makong Titokuna Achumba to Kanganbiu Natravadi Housing Sopuna Leriba Santos Sakangdabasina Kari Torokataki Havi Akiba Magalona Yumdai Mapan Topanga Kire Bomb Tamjinaba Pabangam Liba Manipur Lengaki Police Department Infal Mayoda Bomb Ani Tanat Tanana Pokai Lambagi Langla Langjit Housing Power Potopangam Dabasi Manung Kari Karamba Lalong Leribano Habadu Jinata Bagam Day Assam Rifles ki transit camp mamang da Pokai bomb asi matang da Assam Rifles oina kari karba thenin homjin bagi pau ler bagi haina su hangba lena school da mairoi kaya laik tak lorga halak pada bom pokai handuna santos bu son basina mangon da kana gumbana tauge yaw na torok pagi matang jingnere baramaduna makata na thodok asigi matang da aseng bat langla langjin khandrabadi school chappa kire ningsing bayai mamang thagi chechat kuni to inimdan da bom pokai bi thodok amada santos sokibani attack to isi masih suai dire na traga mi mana bani ko haila su kari ko mamta ko gi kenogi sakang do bisa su haila ta ba adagi ko mi su haila ta bani na masih yang so lo no ba mara haila ba attack si ko gi ani ro to bani na wan dagi ko ko sa santosi da ko sam santosi da atam na to ba to ro na kari mara mi to ma ki mara kari haila si ko si do ni Jharkhand ki Seraikela Kharswan district laiba Bharatiya Janata Party BJP office amada yamna sakti laiba IED pokai kre thodok aduda kanaguba amada asopan yaukidi Superintendent of Police Chandan Kumar haikibda ngasi angan bada nongmai paiba mioi mari Kharswada laiba BJP office aduda laki office manungda tumnuna laiba mioi ohum mari adu chingthoraki tungda IED adu pokai hankibani thodok adu Maoist nga oiramba yai haidi Police ki team ama thodok thokomna thejina changsin kre hairi Sirai Kela Kharswan hairiba town asi Jamshedpur dagi kilometer kontra lapi Kunti parliamentary seat ki banung chali Lok Sabha Mikhal me tarukta bot thadna gadabani seat asida Jharkhand ki haning chief minister amadi BJP leader Arjun Munda mirep amoiri bani Nonglei nungsit Phonina Odisha da ngasi ayu homjilakuna mi ahum hatre pungda kilometer cham hungrama yana set kipa nore nungsit asina upambi kaya maru putatki electric post kaya su thudek kibadagi sit atugi mafam kaya da mai phangdre puri yauna mafam kaya nongkana haithabadagi ising thumkre sahi kungi manungda khwaidi kanba nongle nungsit ni hairi miro labi nupi chatruk yauna mioi lakh taramathoi hena safagadaba camp singda pukre Kudaki udah lupa koti listing nomor state adu itu pilih haina Prime Minister Narendra Modi na high grade. Odisha ki tuan berpaham singdagi lagi kerja sing adu di puri dah naha ama utek teraktu na nambadagi seki Nayagarh district tak paithorok pa ati akai na thomadi nupi ama seki Kendra Parada cyclone shelter amada leibi nupi heart attack tawbadagi seki nonglai nungsit phoni homjilakpa number moidina Bhubaneswar dagi paikigada flight purma cancel tawkre nonglai nungsit asi Kolkata rom da hasat kre haibadagi nutil pung ahum dagi haing ayogi pung 9 phawba Kolkata airport tingin kre West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee na mahaki election rally su pung 9 koina cancel tawkre me mangada Jharkhand pakthokada Prime Minister Modi gi election rally su ethokre Jharkhand ngasi pangthokada BJP Chief Amit Shah amasung UP Chief Minister Adityanath yawda election rally su ethokre hairi
सानबगी पाव mamang tha April ki tang kun ma thoi de ki hoduna kaksing basic ground hojik friendship sporting club FSC na sindur chathariba first style level friendship 7 side open football tournament ki kasi sana ki ba match ani gi ahan ba ground da tolhai FC na sora FC u panjal taruk hum da ma maithio pikre tolhai FC ki panjal sing adu bohon na ama tishon ama Napoleon ani Govindas na ama amadi Sebajit na ama chan ki bani Sora FC panjal ahumaduna Farid Chauba amadi Saruk Khana amamam chanki ngasigi ani suba ground gi match tana FSC na FSYDO bu panjal mapan suno da thoikre FSC gi panjal singadu Dina na panjal ani killer na taru Sanjim na ama chanki bani hauji aroi badam maruga pau mu khana pejari World Press Day thoram pangthokre chadong ipak lup ki ba mei ani haksang chu phangbangam kre loinana consumer awareness and institutional mechanism for consumer protection in Northeast State haiba hiramda nomagi oiba awareness program pangthokre ngasi gi damota di image paudam pijo matang asilu sinjari miam amuk khanna khurumjari